Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli u našu ćakulu. Evo ga, ja, to jest neću početi sa sobom, nego Marin, Sandi i ja, ili Sandi, Marin i ja. Opet smo na okupu i malo ćemo prevrtiti neke aktualne teme. Pa ja mislim da bi mu se svakako mogli dotaknuti marunade lovranske i da li su bili, da li su probali lovranski marun i šta kažu na dolazak Maje Šuput na motoru. Što je na motoru došlo? Nisam ni pojma imao. Nisam ni bio, iskreno, baš u zadnje vrijeme, u zadnjih par godina, jako malo izlazim, tako da nisam bio ni na kastu, ni na marunadi. Aha, na kastu, na Belonedeji, ok. Na Belonedeji, a ni na marunadi. Bio sam na zadnjoj marunadi pred par godina i onda sam se jako dobro zabavio, tako da znam da tamo zna biti zabavno. Bila je Lidija Bačić kad je bila u Lovranu isto. Petra Jerkić je bila sa mnom, ja i da li je Lana ili neko. Znam da smo se jako dobro zabavili, smo kupili onaj balon na heli pa smo se s tim malo piskutavim glasom zafrkavali. To je bilo. To mi je recimo zadnja što mi pada na pamet od marunade. Maja Šuput mi niti mi ima glas, niti okej. Stas ima. Pa dobro, nije da mi je nekakav top 20, pa onda mi to nije nešto, jednostavno mi nije interesantno bilo, pa... Ono što sam čuo i čime sam zadovoljan je, čini mi se da se marun nekako refeva. Znam da su zadnjih koliko vremena govorili svi da je bolestan marun, taj lovranski i da na marunadima svega samo ne maruna. Čak mi se čini, ti si Marine, čitaš ovoga Kult plave kamenice, nešto je popljuvao bio situaciju da... No dobro, on svakoga pljuje. A šta, je neko pljuvanje bilo sad, nedavno, Marin? Ma ne, to je totalno neirelevantna neka stranica koja neki tamo tip nešto vrti i pljuje se koliko stigne. Odnosno one koji mu ne plate. Pa vjerovatno. Što kad dođe jest pa mu ne plati nekima rendu. Pa da. Ja. I onda, tako je i Emir popljuvao dole bio, ali okej, nije sad to tema. Ne, on je popljuvao marunadu, da se fini misao. On je popljuvao marunadu, rekao je da ima toga sve više svega, a samo ne maruna, međutim ja sam čuo vrlo optimistične najave i obavijesti ili informacije da se marun refeva i da ga je sve više, što je, evo, pozdravljam jer... Pa ja mogu reći da sam 20 godina pratila marunadu kao manifestaciju i dolazila i da je prvi put, dobro ove godine nisam išla raditi, ali sam otišla tamo čisto da malo vidim, a najviše sam išla da vidim da li ću moći kupiti malo lovranskog maruna. I da popiješ 2-3 kad si već tamo. Ma ne, ovaj put sam to preskočila jer sam bila stvarno u jednom kratkom džiru i mogu reći stvarno da je taj prvi vikend marunade uvijek bilo da li će biti maruna, da li je sazrio na vrijeme. Ove godine mi se čini da stvarno ga ima i da je sazrio na vrijeme i stvarno ga je bilo na nekim štandovima. Međutim, ljudi koji ne znaju razliku između kestena i lovranskog maruna, vrlo često se zalete na taj drugi štand i onda pitaju šta jedu, pa nisu mislili da je to i tako. Mislim da bi možda ipak trebalo malo više staviti neke malo veće... Marun inspekciju staviti. Ko se oglasi za marun, to, a da prodaje kestene, da treba izbaciti marunadu. Ne možeš to napraviti zato što postoji sezona kada nema maruna i kada i, daj Bože, da se i kesten može prodavati. A u redu, ali ga ne smiješ brendirati kao marun, to tako želim je. reći. Ne, ja sam samo htjela da se treba na štandovima naznačiti lovranski marun, veliko napisati, dobiti nekakav logo, zaštitni znak ili nešto, da se stvarno zna da je to taj marun. Meni se čini stvarno da ga je ove godine, taj prvi vikend lovranske marunade, stvarno da ga je bilo. A šta ti si na Šuput bila ili? Ne, nisam bila, ali sam vidjela sve snimke i vidjela sam da je bilo stvarno krcato ljudi. Ali bez obzira na to, stvarno, Maja je privukla ljudi. To ja sam bila dan prije u petak, kad mi se činilo onako, i ne baš niti neka atmosfera. Očekivala sam da će se u organizaciji napraviti jedan korak više, s obzirom da je to jubilarna 50. marunada, ako sam dobro vidjela. Da, čini se mene da je jubilarna, ne? Mislila sam da će biti Evo, pozdrav i za Sanjina Štanca koji je... Sanjine. Čuli smo kad je bio gost ovdje da je on u stvari organizirao bendove koji su svirali. I praktično cijelu marinadu čini mi se da je po pitanju programa bio organizator. Tako da, evo, Sanjine, vidimo da je sve prošlo ok, tako da čestitke, evo, u tom smjeru. Ne? Znači, imena su stvarno bila popularna. Meni je žao da nisam Gustafe išao vidjeti. Od svih tih imena oni su me najviše zanimali, evo, iskreno, jer
te njihove štala partije koje naprave, to zna biti jako zabavno. Evo, to mi je... Dobro, jako bit će još više- vjerovatno neki program sad za dobreći liganj i to možda, ne znam, možda meni, šta ja znam, jeste vi šta vidjeli da je u programu ekstra s obzirom da je taj jubilarna 50-a ili? Nisam, evo kažem ti, Da, mislim- ne pohađam, pa možda baš jako ni ne interesira Da. da vidim čaj koliko je. Ali 50. jubilarna, bravo Lauranci, idemo naprijed. Čestitamo vam, jubilej A šta si rekao, kolač koji je najbolji? od Maruna. Da. Da. Kesten pire. Pa- Kolač od Maruna, kesten pire. Pa meni je zapravo i najviše volim pojest kad već dođem tamo, sad ću malo reklamirat, ali šta je tu je, od Kupida, od Peretove sestre Kerol, tamo ona ima već godinama štandić i ima i kesten pire i one baš marunići i ježići i to, ali dobro, to je sve u principu na istu smjesu napravljeno, što bi se reklo. A šta ono što govoriš da znaju biti od fažola, kolači? Pa, navodno da se stavlja i fažol i krumpir, ali u nekoj manjoj mjeri. Možda količinski je nemoguće toliko maruna uguliti, nemam pojma. Nisam baš neka kuharica pa ne bih znala. Ali da, poseže se za svačim jer ipak marun je kako god okreneš skup. Evo ga, ja sam platila mjericu, znači onih pečenih, tamo je bila 5 eura. I srećom da me ovaj koji je prodavao me pozna pa mi je stavio malo više u tu mjericu. Da, opet se kuka na cijene. Mislim, da li su visoke ili nisu, ne znam. Kao kilo maruna valjda da košta 10 eura. Sad da li je to skupo ili nije skupo, ne znam. Koga A voli, čuj, vjerojatno ako je. preračunavaš u kune i pomisliš, onda je jako puno. Dobro, jeste jeli marune? Sjeo Marin marun? Nisam ja baš neki od Maruna, ali mi je rekao friend da je bio pred 2-3 dana Đirić po Lovranu i tamo iznad benzinske ima 2-3, ne divlje, nego baš prava maruna i da je u roku 15 minuta nabro pola nailona tih maruna, tako da Evo ih ga. je. Eto. To je Znači, još na, jedan na dokaz. javnom, nije mu pretila nečega puška. Ma šta ja znam. šta Ali se to je još dešava. jedan dokaz da ih ima dovoljno. Da, Jer da, kad da. je suša i nestašica, recimo mi na Kosovu moram pohvaliti, jer su, ja mislim, zasadili 2 ili 3 nova mlada maruna kod nas na Kosovu, a imamo do sad 3 koja svake godine rode i ispod njih je svake godine brdo ljudi stoji i čeka da padnu. Od djece koja skupljaju, do nonića, do onda kad nevera počne, pa kad to počne padat, znaš ono, evo ti njih sa kišobranima dole, tako da evo ga, sad imamo još 3 nova mlada maruna gdje su već na nekima žajice se pojavile, tako da mislim da bi za 2-3 godine i to moglo biti vrlo plodonosno područje po pitanju maruna. Samo dobro, mislim da je to onaj neki kostanj, da to nije baš ta ista sorta, ali nema veze. Isto je jestiv. A šta biš rekla te Marina, vidim da se razumiješ u puno toga, o maslinama. Pa vi ne znate da sam ja bila. Pa zato te i pitam. Bila sam u berbi maslina. Kod Nevena Varljena koji ima 43 stabala maslina, jako sam dobro zapamtila. I ove godine mu je najbolji ured do sada, urod do sada. I dobilo je 504 kg ploda za maslinovo ulje. Super. I šta će od toga dobiti nekih 50 litara? To ne znam. Toga nisam Neko mi se čini pitala. da je rekao da cirka od 10 kila da se dobije litra. To je... A šta ti znaš o maslinama? Zašto si to pitao? Masline? Pa znam da si bila tamo. A kako znaš da sam bila? Pa tako zračiš, mirišeš po maslinovom ulju. I to smrdi ili miriše? A nije vrijeme kupanja, nije vrijeme sunčanja na plaži. Ne. Da, bila sam u maslinama, ali više mirišim na roštilj, jer više sam pekla roštilj nego što sam brala Ti si masline. pekla? A da, ja sam bila pomoćna kuharica, šta ti kažem. Da. Ako pomoćna kuharica peče, šta radi glavni kuhar? Ne, ja sam stajala blizu i rezala kapulu. Aha. A, dobro. A je bio Ivančić sa vama? Zato Nije? sam Je bio smrdila. mlađo? A? Je bio Ivančić sa vama? Nije. Mladen? Da. Ne, nije bio. Ja isto bio negdje vikend na berbi, ali dobro, nema veze. Pitao sam te zbog toga, zato što je ove godine jedno 2 do 3 tjedna ranije je bila berba nego inače. Počeo je plod sazrijevat brže, počeo je tamnit i onda su ljudi morali ići u berbu maslina. A Što to znači da je toplo ili... Sigurno ima veze s klimom, ali... Ima, Da. vjerovatno je vremenska te prilike kakve jesu. Kad smo kod maslina, sam samo htio reći da od maslina, volim masline, ali konzumiram dosta maslinovog ulja sad, pošto je to zdravo za srce, a ja sam u tim nekakvim srčanim problemima.
I mogu reći da sam se stvarno iznenadio kako smo uspjeli naći dobavljača, neću vam reći ni konjih gdje, da ne izreklamiramo i da ne potrošimo i da ne znam šta, ali evo danas smo dobili na delu neku ponudu za 13 eura litra ulja domaćega, da, iz OPG-a, tako da čekam da vidim kako će to biti. Do sad smo naručivali dole negdje iz Dalmacije, ovo neko istrijansko, sa zapadne obale, pa baš me zima će to biti. Ja sam danas gledao neki prilog članak i neka uljara, ali mislim da je iz Dalmacije, kako je tipimo neki naglasak, i kaže da je dobro sve ovako. Tako i pita ga ta neka novinarka, pa hoće se mijenjati cijena od lani. Pa on kaže da, nešto kao simbolično, 2 do 3 eura. Simbolično. Baš simbolika. Baš simbolika, da, evo te, znači Znači, 2 do 3, prije će biti 3,5 nego ovih 2. Da, ali da je 2-3 kuna je bila simbolika. To znači 20-25 kuna po litri i više. Ja to znam da su cijene sve otišle gore u nebo. 3,5 eura sada više po litri ulja, svaka čast, to je posao dugotrajan, znači od masline od nule nešto napraviti, pa ta berba, pa prerada, i ta boca neka košta koja je stilizirana nešto ako neko radi i ta etiketa, sve to košta. Kao to može sebi priuštiti. Da se razumijemo, ona maslinovo ulja koje mi kupujemo po marketima, supermarketima, to je noć razlika od ovih pravih ulja. Da, ovo što rade OPG-ovi i to. Ali i tu se sjeti razlika, znaš. Recimo, evo, mi smo lani imali na ljetnoj pozornici dole obrte, pa je bio naš profesor Vučemilović, kog evo pozdravljam isto ovim putem, je imao i njemu je, rekao je 30 eura mu košta litra ulja. Ali, pa da je to puno malo. Kako bi rekao u Pulp Fictionu za drogicu, you know where did the extra money go. Imaš kvalitetnu drogu ili nekvalitetnu. Pa da. Znači, osjetiš, mislim, otvori čep, cijela prostorija zamiriši, ko da je nevjerojatno, baš ali našli smo si u Dalmaciji dole vrlo solidna, isto dosta povoljnije, pa evo, ja si nažalost ne mogu priuštiti to njegovo da ga stalno konzumiram, ali jednu bocu sam kupio lani za gušt, jednu nam je poklonio, ali to sam u firmi dole ostavio nama dole za salate i za sve ove, a drugu sam kupio i mogu ti reći da stvarno je vrhunsko ulje. Čak i nagrađivano nešto bilo, ali eto... Što biš tražio Sandi onda 2 ture platio vani 30 eura ili tu bocu ulja imao rađe doma? Tu bocu ulja rađe doma jer davno već nisam zavrtio turu negdje vani. Jer stvarno ne slazi. Rekao bi naš prijatelj, tako izgledaš. Tako izgleda. Samo je palo na pamet najveći mega pozdrav našem bivšem gostu i budućem i prijatelju, najnovijem poštaru. Aha. A nećeš vjerovati, moja tema je vezana za poštu. Tako da, vidiš, tebe je uletio s maslinama, a mene pa ja sam mislila da smo sada na amulima. Ne. Sada smo na žutom motoru. Ko je najnoviji poštar? Sutra naš prijatelj... Čekaj, samo da te stavim u krupni kadar, da to najaviš ti onako službeno. Sutra naš prijatelj... Čekaj, sutra, 15. Nemojmo ga malerisati još da slomi nogu večeras. 15. Okej, 15. Znači, ovo će vjerojatno izaći sutra ili preksutra, znači, već je Savo počeo raditi kao poštar. Tako da Savo, sretno ti bilo na novom delu. Nevjerovatno, spominjem opet Savota. Marina mi je rekla pizdu materinu. Samo nemo one loše pošte mi nosit, molim te. Ja sam rekla... Evo Marina će sada malo. Ne, ja sam rekla da Sandi u svakoj emisiji spominje Savota. Ali dobro, ovo je sad nova stvar, ovo stvarno mora reći ako on postao poštar. Ovako, Savo, bio sam prikad kod Savota, ja dolazim i gledam Savo tučen, tužan, kaže šta je? Kaže, bio sam po neki dan sa ženom i sa familijom, s prijateljima u Ljesi na Korčuli da su bili. Gledam ja Jalobić kaže, došao kao gost. Ma neće me valjda preteći. On je bio, kaže, ja sam cijeli vikend gledao te preglede kad me preteka, kaže, perum beko, evo, sad me tjapari, evo. Tako da samo živjeti. Dobro, ono što sam vas ja htio pitati da 2 stvari koje su povezane jedna s drugom, a to je da li kupujete online. Ta pošta, već ponovno temu kad smo poštu oprali malo, da li se situacija popravila ili nije, ne znam. Ja bih rekao da je vrlo slična situacija. Znači kad kupujem nešto online, platim da mi se dostavi na vrata, a dobiješ onu poruku da te čeka na pošti, dođe na poštu Opatiju preuzeti. I sad zamislite ovog apsurda. Znači uvijek naručim nešto i kažem adresu s posla. Jer znam da će mi eventualno doći radnim danom u radno vrijeme dolje. I sad svaki put mi dođe poruka kao dođete na poštu Opatija, na pošti Opatija vas čeka paket. Jedino sad u subotu jednu me zove čovjek, jeste na Zertu, kao da otpeljat ću vam kužiš dole na posao ovo, a ja doma, jebote, subota je.
I ono što sam drugo pitanje htio pitati, da li vam fale oni paketomati? Znači, to je, ajmo reći, nekako praktična situacija, da ti malo bliže možda ti usput bude da u škatuli... Pa to imaš tamo na Volovskom gore. Nema, to nije od HP-a. Pa ne znam, ali vidim da je tih paketomata od različitih tih tvrtki na različitim mjestima ima sve više. Tako da mislim donekle da funkcionira, a možda i djelomično možeš onda zaobići tu poštu, jer je meni najgora ta solucija da nešto očekuješ na vratima, da dobiješ neku poruku da će ti doći, ne znam, sutra u 10 i to sutra u 10 ne bude ni u 10, ni u 11, ni u 12, nego te onda zove u neku 10 vrijeme. I onda na kraju se sve svede da ti ponovno moraš doći u poštu i čekat po pol sata, 45 minuta da biš uopće došao na red. Evo, to se meni dogodilo nedavno, tako da situacija definitivno nije bolja i... Znači kupuješ online, to je bilo pitanje jedno. Pa kupujem, ali ne pretjerano. Ne pretjerano, znači, stvarno. Kupuješ ko ja kada je municije. Kako? Kad? Kada je municije. Aha, kad je Kad municija. šoldi. Da. Ah, kad je municija, Ali da, znaš šta, sad će to samo sve dignuti jedan najveći nivo. Jedan viši nivo. Da. Kad samo se riječ o golovi, onda je tamo... Biće red, rad i disciplina. Šta je ti rekao, je li vozi auto ili motorić? Ne znam što će voziti, ali... To će biti iznenađenje. Da je zadužio već i baretu i... Ja kažem, sad se kao opet UNA. Kad budem vidio da mi HP donosi, odmah ću tu rakiju u frižider staviti. Samo to govori, Sandi. Ovo ćeš izbrisati. Čovjek dobije otkaz. Pa ne, pa sigurno će doći zadnji ovdje. On će Znači, prvo uvijek kad te zna da nije rakije, to će ujutro obaviti, onda pre kraja neka vremena ovi... Evo ga, Nadam se, Lara, da ovo ne gledaš ti. Apropo online kupovine, kad smo već kod toga, moram reći da sam 2 puta bila gadno za J. Prevarena ili? Tako je. Jedanput sam bila uvjerena da sam kupila finu pamučnu robu, vrlo atraktivnu. To sam kupila sa Temua, šta? Ne. Neka stranica, ne znam, nešto preko Facebooka sam naletila i baš mi je izgledalo dobro i onako šareno i za ljeto i lalala. Uglavnom, ja gledam, baš su bile pristupačne cijene i ja sam kupila i hlače i majicu i ovo i ono sve. Dođe mi nakon mjesec dana doma ovako jedan zgužvani paket. U njemu točan broj komada koliko sam ja naručila, ali apsolutno ništa što sam ja naručila. Prožvakana roba, stara roba, zamotana kao da je nova. To mi se jednom dogodilo, a jednom, to govorim sad pred više od 15 godina, sam naručila hanterice, one čizme gumene za kišu, kao sebi i mami. I došlo mi je Dior marama iz Kine nakon jedno 6 mjeseci. Top. Da, znaš šta je, evo recimo ja sam se stvarno sam se naučio kupovati online. Od domaćih butiga stvarno uzmeš samo ove koje su renomirane. Znači uglavnom kupujem tehničku robu i nešto robe ove za odjevanje, ne? Znači About You, svi ste čuli za About You. Znači oni mi nisu nikad ništa zeznuli. Ali ako ideš kupiti iz neke butige koje je ono kizna ča, kužiš, to se možeš očekivati svašta, ne? Druga stvar, kad kupujemo od domaćih, idem na plaćanje pouzećem, što je god to bilo, jer pošta često može zagubiti ovo ono. Da. A kad kupuješ izvana, znači ako nije Amazon, onda definitivno mora biti PayPal. Znači kad sam ovdje uređivao konobu, vidio sam jedan lijepa, tako je na slici bila prikazana i opisana, kanta za smeti. Znači velika, lijepa i još imaš mehanizam koji kao na nekakvu hidrauliku spreša dole sve, kužiš, prije što baciš ča. I košta nekih $40, što bih rekao da nije malo, još to pred 4-5 godina. Došla mi je iz Kine padelica za pasa, za vodu mu dati, to što se složi onako, ne? To ti je neki znak, Sandi. Šta, da bi drugo pasa? Da. Ne. Ili onda manje jest. Možda ne to bi trebalo biti dobro. Da manje jedem, da. I ja se žalim PayPalu, PayPal kaže prvo probajte s njima riješiti. I sad ja kažem da nisam to naručio, oni kažu pa dobro, hoćete zadržati za $5, vratit ćemo vam 35. Ja kažem neću. Evo ti nazad kujiš, hoće svi 40 ovo nazad. Hoćete za 2,5. Znači, to vredi možda 70 centi u ovome. Znači, to ciljano radnje. Samo da nešto pošalju, jer ljudima se poslije ne da zajebavati s tim povratom. Pa to mene su pogodili, ja se nikad ne zajebavam. Ja sam se mjesec dana na tezu pisao 10 mailova, na kraju mi je PayPal vratio sve novce i padeli sam i ostala, kujiš. To je... Tako da ono, ja sam rekao, jesi vratio, jesi pitao me PayPal, jesi vratio, pa da, poslao sam je, naravno.
I to je taj dio da jednostavno, da se čovjek kad se nauči najčešće naučiš na greškama, kužiš, ali jednom kad si naučio, znam kad smo bili, još nismo bili Europska unija, kad je Rajko Planinić nekakve dresove naučio. Ne, neću hvala, jer to je 0 alkohola, to me zanima. Nula alkohola, te ne zanima. Pa dobro, Marina, nisam te prepoznao. To je od Dejana Kotura, navodno. On je valjda zadnji put tako letio u grobnu raku da se više... Ne kupe 0,8. Da samo 0,0 prolazi. Evo. To sam ti reći, Rajko je naručio, još je sudac bio, pa je naručio nekakvu opremu sudačku i to još nismo bili u Europskoj uniji i to mu je stiglo sve kako treba, iz Njemačke naručio. Ali kad ga je carina opalila, čovječe, znači još smo bili van EU-a, ja mislim da ga je skoro duplo došlo ono. A rekao je, idem probat pa da vidim šta je, kojiš je to, Adidas, te neke opreme bilo. Tako da evo, naučili smo se i sad, evo, hvala Bogu kad znaš di i kako naručivati, ima to svojih prednosti. Ali opet svejedno, mislim da jako puno ljudi nasjedne na razne stvari. Ja sam danas baš pisala jednu vijest koju je poslala policija, da je neka Riječanka od 38 godina, da su joj uzeli, ako se ne varam, 2700 eura, tako, za to nekakvu online transakciju. Mislim, ne znam šta tim ljudima padne na pamet da uopće takve novce uplaćuju online, evo. Da, jesi se riješio kriptovaluta svojih? Da, jes. Na vrijeme? Mislim, okej, bit će ponovo će biti tu i dizanja, ali sad navodno da pred malo da je... Ja sam se riješio u najgore vrijeme, pred točno godinu dana. U najgore vrijeme? Pa da, prije nego što je Trump izabran. A šta s kriptovalutama, ne znam? Sad je nešto, neke carine uveo i sad je palo, drastično su pale kriptovalute i... To je sve špekulacija. Čak sam vidio neki Ukrajinac ili šta da se ubio. Hvala publici, došli smo do 3000 sati pregleda. To su sitnice, vjerojatno za nekakve youtubere, ali ja sam s tim zadovoljan s obzirom na kojoj mikrorazini geografskoj radimo. Dragi ljudi, hvala vam na svemu. Like, share, subscribe. Tamo sad nešto poučiti. Za 7 dana. Ćao. Bok.